بله امل سر و مجاره پیوندین ین عراق و ایران و چند ولات نافچه و جهان بتر نقاش بکن گل مهوان ما احمد صحاف پیودار وزارت در و یا عراق ج بغداد گل میم دست که برای صحاف تو گله که بخیر هاتی ج کانال کردستان 24 اگرم بحث پیوندین عراق و ایران بکن دوار جبهه کنار کفتنا امنی دار گشت کیر و چه از دایا سپاس بو سلاف بو شبوها وزارة الدرفة عراق سياسة سياسة الدرفة حكومة عراق جبجيت كتش چارچوفيا برنامج حكومية دولة سرك وزير برز محمد شيع سوداني ولفجر أم دستور عراقية أوجي كو بحثا ويكيد كو خاك عراقي نبا ريروا كيانجي جهة كو بزيانة بجهنا ولاتين جيران باما جيجي كو أو بيوندين لقال كومارا عراقي بيا إيراني فقريدا وأف يكجي كو آستا هفكاري و بهفقارتنا زانياريان او کارن هفبش ده حمید و سیان ده چه دو سی اولهی ده جیگری سرک وزیر و وزیر درو برئیس فؤاد حسین دروژین در باسبوی ده کو سردانک بو کومارا اسلامی ایرانی انجام دال تهرانی و ویده جی گل هپوست خواه ایرانی جویا هر و آلی گلک دوسیه ین هفبش گوتو بیش کرن نبرا تهران و بغداد هر دو آلی جی لسر دیتنه که هفبش لهف کرن کو هماهنگی امنی یا گریدای مکانیزمن کو حکومت عراق جبو چاره سر کرن وان گفن یانجی هرشین لسر خطا سنوری دنابر عراق و ایران ده جالی هرما کردستان جی کل عالی خطا سنوریا ایران با عالی هرما کردستان سروي خطي او ركفتنا عملي كتا جيب جي كرني ده هن تدبير هنجي كو حكومة اتحادي بكارتين بها مهاجيل قال حكومة هرما كردستاني بوي كيجي اما جكر يكو اف هم هاجي امني كاتيه واري جيب جي كرني ده جبو برسفدان هر دو ليان جبو ريغرتن لفان جافيان الفان جافان هر وها غريداي وان جروبين كو لسر وي خطا سينوري هي نابر هر دو اليان ده هر وها علي ايراني دوينه كو اف جروب قفيل امناويه او لهيد كيانه تويد اف تدبير بردوامن و هماهنگي باشن دحنا بر هر دو اليان ده باشن بر الصحاب دنگويا كو سرك وزير محمد شيع سوداني هنوسا سردانا موسكو بكتن دمك دياري كري هيا بو في سرداني لم يتأكد لنا رسميا شو فرمي دما سردانا دولة سرك وزير محمد شيع السوداني جبو روسيا جبو موسكو نهت ديار كرن لي سياستها درفيا عراقي فكري السر حماء ليان جبو هسكرنا بيوندين هر وها السر حماء استان لقال حماء ليان جي دفيدا ميدا وزارتها درفيا عراقي بنجها فكريبون السر حماليان وبهسكنا بيونديان السر اساس برجونديان اجتماعيا عراقي سروريا اجتماعيا عراقي هروها او بيونديان هبش عراقي الجل همو هفالين خواه باشا الدور سودانا برئيس محمد شيع سوداني بو امريكا جي دمك دياري كري هيا كو جفينة كد جل جو بايدني إثر
توجه دولة رئيس مجلس الوزراء چونا سرک وزیر عراق محمد شاه سودانی کو سرکاتیا شاندا کومار عراق کجبو جفين كومالا گشتیا نتوین یگرتی بخلا دوره خویا كل يور كبري فدش دولة سرک وزیر گلک هفدیتن پیکانینه لگل هف پوستین خواه لجیهانی دوان هفدیتن جی و حتی نهاجی بردوام دیگه گلک دوسین نابر عراقی و هوالبندی خو گلک کرتاند کو اوجی آماجدان به سیاست درو یا عراقی و دیتنا حکومت عراقی بفکربون لگل حمو آلیان کو هبونا استراتیجی عراقی یا اکتیو سر حمو استاند لگل حمو آلیان هر وها دولت سرک وزیر محمد شاه سودانی بانک خوازیک بانک جبو سردان واشنطنی پیگه هشتیه کو سردان ویده بکه و گلک آستاند پیوندین عراقین امریکی دیه هفبش کل گوری رکفتنا چارچوبه استراتیجی دنابر هر دو آلیان دیتنا سیاست در و عراقی جنده خو پیش دخه اوجی لگوری اولویات عراقی نتوی باش هل دور پیوندین عراق و امریکا دام که پیوندین هنه سودانی محمد شاه سودانی داخویان یک دابو که اف پیوندیه تایباتی گردایی که هزن امریکا العراق مانوی العراق دچنا قناغ كان نيدا او قناغ ما بس شيء شو قناغه المؤكد يا بشتراس كريكو چه هزن چاكدار ين امريكي يان جي گريداي هفيمانيان اف دولتي جبو شر ترور العراقي چه هزن شركر كونها للسرخاك عراقي انا لحم بارقان جي او تنر را شورمندين سربازين شورا سربازي هروها راهيناني بيش خستنا كارينان دكن اوجي الجوري ركفتنا الجر عراقي كو جر تدبيرن هاتنا جرتن قال حماليان كو جير سيوانا هفيمانيان اف دولتي بسر كيشيا امريكا ام بحثا روشكا جدادكن هرو قهرتي جبو اركيفان هيزان بريده هيزن شركر بون او جير قوري دا خوازا حراقي بو جبو بشكري اوان لدجي عصابات داعشي هر وها نهشتناوي لحمنا وفتشين عراقي بفي كيجي افرول قهرتنك بخودي تيا داس بنقاها خوده اوجي لقوري ديتنا حكومتها عراقي باوجي بريا وزارتين بيوندي دار كو كل افرولاوان ج سربازي بويا برا شاورمندي او جي جريداي راهنان باش خصنا كارين او سي بنجهن كو او جي بشاوريه وراهنان كو جي حكومات العراق تكز كجبو هاف بشيا لجر امريكاي هر وها ولاتين اكتيف دفي هاف بيمانيان اف دولتي ده باشا الدور او ركفتنك يا نظر العراق وامريكا دا ركفتنا استراتيجي هيا حكومة عراقية او ركفتن تا تشاست يشتا تشي است شارع نويساوي تشوانه دي بحثوي ركفتنا استراتيجية سوداني وجو بايدن دي سرداني دا فيما نعتقد او قوم دبينن كو حمد يالوك انت هاتنا كرن ودين كرن ودبين كرن او لسر اساس ركفتنا هبشنا برا عراق وامريكا يد اف ركفتن كو بنقهاوي لسر هبشيا كاركرينيه وعليك استراتيجي دغري اف بيوندي دري شكريا جبوكو برجوندين حردو
عالی ده همه کردان ده چه کرتا تندرستیه ده یا چاندنیه ده یا اولهیه ده یا برگری هر وها دوار دیپلماسی و سیاست در ودجی تصل دیگه آلین هبشیا کرتن پیشخستن ین و برهنان کو اف اتفاقیه هبش نبرا عراق و امریکا دکو آماجه دکه کو کار هبشی بردوام دکه و دی بردوام جیب که کو عراق دبینه کو برجوندین خو استراتژی کو تکزید سر دکه کو هبونا خو استراتژی دا عالیه بباندور ین ولاتن در سریدجی امریکا باش اما بین سر پیوندین عراق و جیراناوی ترکیه نابرا عراق و ترکیه دا کو او مجارا آوه گشتنکی رف دانستان دن هر ساجی کو بریار بو سردانکانی زیک یا سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان بو عراق چه بسر هات ام بحثا بدربار پیوندین هف بجدنا برا بغداد و انقره سر آستن بری دمکیجی مدید کو وزیر دروی ترکیه برز جبو بغداد و دیالوگین هف بشو دو دريج لقال افوستي خوي عراقي فؤاد حسين بيكاني كو اوجي لسر كارين هفبش عبوري پیوندین هفبش هر وها مانگی دنابر هر دولاتان ده یعنی امنی هر وها پارستنا سینوران دنابر هر دولیان ده هر وها روبروبو نوان گفان کو گریدای به دوسیه آوی گریدای آوی جی آماجه که گرنگ هیا ده بابت آوی ده ام بحثا گوهرتنین کشو هوای ین جهانی دیکن اف گوهرتن ین کشو هوای باندورا خوشی سر ولاتن ین آف جدرت کو ین جی کو تید راد وقت او چمن اما بحث سردانا رجب طيب اردوغاني بكين بو بغداد و چند جارا هاتيا بكن سردانا بغداد بكتن هاتيا هلوشاندن دمك دياري كري هيا بو بسرداني بحث کرنا بابتا آوه و عراق جی پابند بدیتنا خویا اجتماعی کو حستا خویا پشکا خویا آوه کو لگوری عراقی به باش برز صحاف اما بین سردانا رجب طيب اردوغانی بو عراقی چند جارا هاتیه گوتن کو دمک نزیک داده سردانا بغداد بکتن و سردان نکریه بس که کو اف سردانا بته هلوشاندن یانج دمک نزیک دا سردانا بغداد بکتن چما ترسی جالی ترکی هیکو و سردان هلوشینه تشتاکو تکرن تنسیقه که پروتوکولی نابر هر دو آلیان دنو آلیان پیوندار دیه جبوکو سردانه که دیاری کری دینه کو اردوغان سردانه بغداد که هر وهاج بو هاتنا شاندی دیپلماسیین ولاتین دنجی اوجی خالکه کو هف بشر نابر هر دو آلیان ده چل آستا نافچه چل آستا ناف دولتی تشتاکو تکرن نها هماهنگی پروتوکولیش بو کو دما سردانه سروک ترکیش بو بغداد بیدانین اوجی ده دمک نزیک ده بیراک هاندن کو دما کو اجنده این سردانی باوایی که گشتی به دیاری کرن باشه جوان اجنداین سردانه کو شاندنا دوباره شاندنا نفط هرم کردستان دمکی دا کو بحثی تکرن شانده که ترکیجی سردانا یه عراق بکتن چل دور دوباره شاندنا نفط هرم کردستان هیا
جميع الملفات حمد وسين المشتركة هفبش بين دنافبرا الحرد والياند باوايكي هورغوليتين بحث كرند حر سردانه ده سردانا وزير درفي تركي جبو بغداي اف دوسيا باوايكي باش هاتنا بحث كرن دجفينا الجل فؤاد حسين ده وزير درفه هر وهاد سردانا برز اردوغان بو بغداي ديتناوي جل دولة السرق وزير محمد شيع السوداني هر وهاد سرقاتين عراقي دي او بابت بأوايكي باش بحث كرن سياسة درفيا عراقي دبيناكو دوسيا نفتي بدياري كري الجل على تركيا او دوسيا استراتيجية او مجارجي السر اساسي برجواندية اجتماعية عراقي باوايكي شتيج عليكي وباليكي دنجي و برجواندين هبش لقال أنقرة هم بحثا دوسيا دكنكو جهكي ساركية النابر دو بيوندين نابر حرد ولاتان ده اف حمد وسيجي دي باوايكي هورغولي بين بحث كرنكو سردانين كو بريار بين كرين جبو برجوانديا قال عراقي بله احمد صحاف پیدار وزارت درفه عراق ج بغداد تدگل مبوی زور سپاس